Horio kumereria matagiti kia obunge Wabori Steve Kanyanya norotete thirikari bonene iguru ria mubango jasha Kanyanya uria ni wa kiama kia DCP augite kuri no batu bwa thirikari kwagirithia mubango juju gutigira antu baria baumite nja irite guchumba bate kunyamarua ni ngarama endito cia sibitari kagita karia beta gucho tungata. Kakimutegi na riboti iji. Musiasa kuma Bori Steve Kanyanya nora no mo atongoria bakia makia DCP Meru na nkurukere muruiri wa gite kia mubunge Buri na meneretia nene thirikari ya Kenya Kwanza monobo konyesha akiuga ntukaba kwenerwa shani kuruta wira ndanto no abwa guchuria taito ndindi machibitari nonto thirikari ni gutwira shani kurita ngugi sha itangugi kire antu bariku itangugi kire antu bakarinjini yake antu batharaka ake ititangugi kire antu ba Meru kana kire antu bakibiritia kaitangu gyake ki mangavanazi maraba uga tutam kaitangu gyake ki ma MCA na ma MP jaraba keja uga tutam ende karaga gwitangu ki babangi kana kasa ikuthima antu kiro ciao ikamenye iba ikubagarirwa jana mitazi ciao raja no kwi bura karira sha. So I want to kwariria mantuja sha itotige kwairwe na ntirera antu bagaregister sha kuri antu bakuga ibathethetwe nio inkwenda ubona but jauni ama victim nonto ja my brother rira ariya koma masibitari na mwathani amonogokia taito dindi taita sibitari nonto mbechi ira arirwe sha yarire less than 10% ya biri aritwe kwa twika wingi mbecha gatugachanga twaturo changa mbecha ciara makuthira na kenda twita kunogokia mwiri jo my brother Kevin Rembikia taito did kenda etigwa sibitari twita kunogokia my brother ugeta kire constitute sibitari ugeta kire consitia most of the hospitals that iji bajokete taito did ichecho uyuri no and especially ria mwana eta kana muntu eta butiga kenda bwitikirwa kujukia mwiri bwita kuthika bweta bukatiga taito did na mbecha bukari deposit kenda bwita kuthika muntu bukatiga na maloni kenda bomba guita kureaga maroni jaja yet itukwirwa kwina sha uni gitara uru ntirikana the last time rira kwari nene chef gitara uru mbiti arambe ya sibitari lakini kuma thirikari ya Ruto iratonya achoketa kugira kindiki professor tuthugania mbuga professor jaga chinche policies mantu jete bwega bejire bagwatana professor wa mwito bagwatana na onge oithomo onyomo no ntutenyo mwa thomerete na iba bagwatanire batwethia mbuga mbiti chekithaka ikono tubakona cha etibatrete utangugi na bukonie maguta ma petroli mara makwerikana matikuonekana petrol station na inyo tinda kubera bwina mpara batigwa thada ici na ndeto kwaria Buri constituency ai as we speak petrol station ire tigeria maguta nemwe utibete rori ire kutha ici yeti tore aje tukiuga twina thirikari na nto bayokiria maguta barekira nyomba ciao barekira matangi ne jao barenjira miundene yao na ijara jara tigere baturetera maguta feki izo zaje kuja kuturaga nazo kuretera kansa zo maguta ja kutukuretera maguta feki na mantu za taka thirikari tetwire ici tukaria nteto cia thirikari ici muntu kanoka kiongo na kazu otheri so no nto murungu na twete inya na twikira inya twiko waje ujo ntuko yitigere no thari ba guchenga bendere guchenga kabisa lakini tamu nemwe bane na beta kabisa ora bateka rochoka kaire kenda nthiguru yetu mbota theka kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi.